Kajeno re ithuta ka mebala. Ena ke Daniel le metswalle ya hae. Ena ke Penny. Ena ke Daniso. Me ena ke Mpho. Daniel o na le ntja e tshweu. Penny o na le katse e ntsho. Daniso o na le hempe e tala. Lesego o na le dieta tse putswa. Mpho o na le mosi o mohubedu. Daniel o na le bolo e mmala wa lamunu. Penny o na le mosi o pherese. Daniso o na le borikgwe bjo bosotho. Lesego o na le dieta tse tshehla. Mpho o na le ntja e thokwa. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.